Sadia menko baby a painful baby a yɛhwɛ painful na menko gye card ANC card a painful card na menko gye bi me gye card ni wi a me fa mbra na ɔhwɛ me enti bi kɔ yɛ na menko gye card me buy ɔhwɛ card ni awie no ka sɛ menda ɔmo bed na aya ɛwɔ ɔmo consulting room menda so na hwɛ mefu no nhwɛ enti meda so a ɔhwɛ mefu no nya so de nsa na mefu no nya sɛ ɔde nsa ne aba mase aba me sɛ bi o me twɛn so nya sɛ ne sa ɛhyɛ mase enti me hu sɛ na me sɛ na ho so no so ɔde pɛsɛ ɔde nsa hyɛ hɔ no ɔhwɛ adeɛ ana msu afide mu nya sɛ ɔde ne sa hyɛ mu ɔfinga me so me hu hwɛ mu nya sɛ afa me sɛ me ni ba me na sɛ wayɛ dɛ ɔne ma da wɔ consulting room hɔ enti hɔ no me wie me no me hu but me call fie no na ha me so me tin kan kire me ku na me ku nso yo benyam ne nete oya djuma wo kro fufuro so nti owa no aba weekends nye obi amane nete enti anytime be a doctor no e be hye me date se me fam embra ANC me mbra apemfo clinic no me nya kwana me nya do hospital wo pe na ase ade na doctor no me ye oni me ye na makai me kai sa na me kwana me ko ANC me ko hwe me ko ANC wo wie na me ko a me ntimi enko free ntai se me ko doctor no na oni me ko free oni me ko oni me fie oni ko akoye sa ade nti atwa so be 8 months ni na se aka ba ebusu me na mawo o ma me ku ba na okọ ba nsi a me ku ede aji leave a o person ede obefi esi a samne tete ni se be me iben pese me kat me be me iben me ka se me kire be me ya na se ma me ka se me kire be me nya ka se mso kire be me ya ma wali e bi gu ye se ha me se me ya boy doctor ne kura doctor yi ma me kwa se doctor no so ya na adwen se nya dia oni mbe jai sa ade ne ye sisi a me hu dia menye isi a hyɛ so ama matete ya meda opimfo anche mewo ade ne hyɛ me so amant me sremo we dia woni wa bedwafo ne watiefo won boa me na momma me ɛho akwan isi a me hu dia menye se me nka nkire be me ya na se me nka se me nkire be me metete Awurabena me sremo mommoa me pa mommoa me metete that's it. Mr. Ebi. Antines. Where the amount brief. It sounded very funny to me. So I can just say radio so that I can any personally I can make it so but radio there to educate, entertain and information, you know. Make us but I can personally part because somehow can we are real kakra. We are real first and foremost. The face say doctor Nankasa na one act professional way. Because doctor na say obi our problem so yare na say in the west of it say opemfo awaba wenchen. Say who say opemfo ni de o kunu ntine onye Mary na aka say hun kronkron na be enyin sen o ana me nim so say ni folder or the call ye no na ya tro so say yare bi e wo ne twa so ana say whatever the case is because e bi ana doctor ya me can crown no onye gynecology or a different doctor bi ana say etino to what extent say unso woda hwa more than nsa exam we fu akọ exam we twa ko exam we twa na ase nyina na me hu ne ko ye no Just say na one say lady ne nso no pe interview na me ne ye no ye educated o onye obi a ye fa ne so onye enti ye fa ne say first 1 month in pregnancy yeah na doctor say me de me say hye wase then no okoye will fold us on and say I can say we have problem be wo ho na say we so afi kwa no wabeji card that is it enti no we dey me who say the main caro but to cut it short to make us on one ho na ye ne de enti say ya no mpacho wo say ya no pe solution e say no ye hwe se nka ahyase no on say last week no nkofo bo na chi pa enti ye pon program na me say Sunday e no san frɛ me e no so person the doctor ne number ma me because say no ni issue nyina ne say o person or avoid it or cut it off because person ni kunu bebe echi no na doctor no
kate one doctor no mutwa so kra nti maame so me frɛ doctor no ɛna me ne kasai ɛna ono ma me say explanation we say he was the first person kra na nko pay lady na ware no ɛna wampene ɛna okɔ ware obi foforo so when she came for ANC na saa ne ma ne kɔ be me say ono so ne na ya ma say ane do akɔwura ne mu enti ono doctor ndem go so amene no kasa because oye den say no you obi yere they say lady need a solution ni kunu eba enti say on kan kire ni kunu no na ware ni nwu ana say on moving on with the doctor ana say on resist doctor no na ne obeye bia wonye Antenes apa ni kunu ni dia so obo ni kunu na ma ne I don't think the best if all they say unim say ope be mana waba be ni ho ade na ene de enye the best because I think say be ma wo wi ase munyina no only 2% pe na obeka asem we a kire wo mo a omo de be chew okay only 2% the rest ni nyina enya ade a ya de be chew because me we obeka we kire me a it sound totally stupid to me in the very first place intimate things and ubetimi aye and then say obey avoid the doctor no te say ne ye ka no inti say doctor no man e kwan a ne all ye no e unprofessional inti no betimi report no police station no ma pursue ejuma no I think say ejuma bi on the bylaws na enye doctor ejuma ne say obi ba wo nchen a obi yire odo nsa kwahye na ase onye gynecology yen can say oh problem bi wona say ho no aka say oh me examine no anyway see until me feel say doctor dey na betimi amana stop no because or report to emma doctors I don't know whether they call it dental or whatever doctors at dental association whatever so reporting now very good so reporting now as I say a general license ni oye no ogu ejuma na nimu ase until no ne be mo no ne ho ato no ni say on one no first say member name friend biom and say or avoiding no friend just one on report to the association you know na association handle no from there I think say no na be ma na so ma you know because say wo po bia ware no that just say ono no an intention onim nia oye me pe wa ware me nya also I will just take advantage of it because of my profession because you see I want to mean worry it just very very bad what to mean worry is say very 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 bad but I say me and one day the thing is so oka one oka na ye patch okra akran asobema no obehu ne se ne ba na because obe channel sa hatred ni nyina akọ abofra no so that is it one say asemi onya cancel aware ni begu because enye be me bia no pese edi ne yiri o enye be me bia no pese one oka ebegu 2 one cancel no oba na emotional stress emotional trauma o ebekunu sese cry here can sese ko hwe bebia ni BP da emotional stress beku no oba na ena no be ma no so akora no so kra na oka ho no kra na ye masem sese akora ne papa be enwan ba ko no ama doctor no Mike so oh debi o Mike hwe nyankopon ho Mike ono o plante ye no wangugu so ahen bia o enso doctor say every day bia every month bia okọ once kura no kura be se na sin 8 times and just small thing small thing Mike so anko one round o debi say kura be wa kura na ni bet mark bia da doctor na pampe me da kala no ho my member Ibra rich way yo honest as me dey say as from kakra nemom say last week metie kakra na ka se bia eye oba no essence on fa be medenti no nia nikun eye no no ene doctor ne de no esusia dem if you say say okoho no ka say doctor no de ne nsa hyehye no ene ade wanya atinka foforo eno nti ene ma doctor no nya no ho kwan ene ye behwe ne say doctor no so wase ne peda
na se me ka se nka o pese o ware no na akonya anya den amma nti se wanya akonya bi se dia na we se ne se one ne ye no oye na afutu kakra me de be ma me nuaba ne se obeye na obewudie nka me fi se ka ninya ahoto nti ameka sa ne se me ye bema se me yire yem fumso na metenase ase wo yire metenase ase me hokafo a menya ntoboase na metie asem na ewo ho no esense me bema no minim se me yire ne me ne nyam ena oko hospital ena BBC ayede akoba nti oba na timi aka kire me se eye bema no ampa ose mepe sensenka oware me nanso na misuro se bia oni me beda na onware me enu nti ena manti ase ayede ama no na bre se nyinse ne ba me ko hospital on na me kokohia no nso na me kokohia no seni no ye me mentumi anhye me ho so se bema sabi predecessor odwen ekwa akira ifi sase mo obedi nka dwen ho empre bebre ansana nia obeye no waye esense na emse mini abaye ka se enya bema bia na opese obidi ne gra na se obini ne gra beda enokre nanso yembisa ye ho se itumi fa obi a onye virgin no obi adi nkan yusu dada eno de se na won ware no obi yusu ye twitwi mu na ye hata mu enokre obi atwitwim onze kanze ayese kanze chance ya didi na emu ayefi na ya hohuru na obi fufura babefa that's right ba we de eyemono ye ntia no kra me na mato ena medidim because we didim na obi nso be faaye no ko didim emu ayefi ho na be hohuru enya wo didim no obi be faaye o musu didi wo chance mu ena make no hold on wo didi chance no mu no na wo ja ho so ko sensu aba wo ba ye no obi abefa chance na kosi bola so wo ba obesan kwa akofa chance ni bi on say yenka asemo yenka ne okay obi afa kosi bola so ehwo nte mingini se obi abekokofa ade a esi ba bi a ehwo nye abedidim ba yenhwe ne se we na ye ka no eye honama fam ameka se manitua saade no enye anase eye ba we ni eye mfonso na aba udidi ono obi aba kansen obi aye onu so abefa obi bedi waja ho ono obi so abefa chance kro na edidim entisisi ano efi na aye den enidim ba ku fine when idim ba ku se ade ne nse ne de edidim ogusu dim ogusu dim ba se chance we so de wudim sen kura yense ens emom ne ya ne se we dim na we dim sanity entisisi ano me nua ba no na futu amede man ne se emsem papa nso kan se enkebe ya bema no anaze doctor no wanting one is more friend bi etoso a fa kon ese okọ na doctor no ne ho kire no onko na kansen yemfa eho no nso nya den entoa so se ne be ya doctor ni enya endisa enyina me asem ne ye den ebiem okay ntino afutu ametimi de ama me aba no jo ene me sister mintimi mo wudin ewa ha megidi se wutie fi se me ba me ne okasae ansa na me ba watie ni nyina enu ntino doctor no ka kire ne se mo mfre wu biem se de mabedwafo eka no ana se de mabedwafo esie eno no ma mfre wu biem unini ni twaka bia ebiem unini ni twaka bia ebiem enu ntino oni na twam na se woye we nyina na se still no ono na threaten wo say wa mabie ma obeka kire wuku aka che ne san akwenya da ho o meka nkire wuku no se de na wo ka no o threaten wo ba be bo wuku na mane mane mo wuku na mane kan se wa akora mpo no wadi kan bo wuku na mane
enti wo de o mebo wo kunu amane na hwɛ se soso ampa se obetimi abebo wo kunu amane a enti sa apade a de ohaw ene beba na de no mmie nso ebeba beto abofra na oda yefunu no mu no eso yo yeda say last week ye bobo hunti na ye nsan mie phone line entumu biem fast forward no ye bekọ ye topic for the day no eso ye topic for the day eso na ya dwendwen ho edi ho enkomo kakra yo enu nti no ene ye behwe bibi afa ya warie ya brabo mu ye mpuntuo mu ene se ne ebe ya bibia ebekoso na ACP na esita na yeguso a ye hwe ye topic for the day no na afutuo kakra me de be ma ene se waware a misre wo ye oba protect your dignity what protect your dignity be ma de wapewo wa mpe no sister me hu ni se etwam enware nwie nsa nkọ say ya na be ma no ware ni wie na anu hu say abre yi kura say de na me hu nya sa na tienti no afi de ne doctor e be boa me pacho yo yen topic for the day no what will make a married woman have an extramarital affair na say ye can see so say last week no ye kasafa e ma de hu say de no oba be ya e be ma why attracted to the man ene ye bobo niema bebre so enti no we no na ye hwe ne se de be ne be ma oba wa afo akọfa ni kunu echi na wakoye niema bi a ense emfata na ye san kan si so se de na be ma ebeye a ebe ma ne yire adọ ne yie pa se de ye wari de wana awari ene tie no odo ne tie no oba ne be do ne saa ne nkoba se ne ho befono no na obetwa afa na chi mema we de ne me wo mema kentinka mienu wa ha medical assassin fi message so because ono eno ye oba de ben sa na wo expect say o partner ebeye na ma wado no se de da no ye bo mechi baby wo ho ware wi na ntuma bonimu na nitimu kankan na nitimu fi nitimu basa be ma bi nso wo ho a wo ware wi na boxer shorts onsi ne show ase ontwitwi ne ye message ye nkwai ai shwai asabu yakosa chia etifo nyina de emma ye pepa ne se ye kunu no ebebu yensemma no mo de ye position na se ye yere ofi ema ye okay be makotoka be makoto asase be mako okope adwuma okoye den onka nchire oba no kra ne nwine ho da adan a onno ye head enti ono na ofa adwen ni nyinara na owi a waba abeye oye wi ansa na waka chose ako makwakoto ka o ojidi se ebe oba ne de ana anya ne de he die ne edese ako sani ya nanti achi ipese edesi ede etoka na akoka se aw mira ampo yinya ka atwotwo pon bia Manchester adaka ne bia ye beto na yehu Manchester adaka ne ato na nyame aye ya dom eye de why adenti na woni wo kafo ntina se na munne nkomo enkwa echiri na moa oba no kra ho nto no enka se mi rai or make a decision bia or involve me sana mbaye pe and afin so say emotional ties ni break pe enu na di asem ne ban ya yenkasa yet dem obi emi an the phone just a communication here bad and the moment the communication who be eba a problem pe na just say asem na aba communication break pe na just asem aba enti adenti na ya yet dem kra ye phone no ye de den ye miamie phone so sa
obi wo timi sorry the whole day me afonsa obekasa na yere ho kura no na che se ekom de no ana se opese onye bibi ma no asa ma okohu bibi kura abonte a ma na fro chale this ade bia mehu na munni mo ho nkomo oba bia ni wa onpe nkomo na se sa nema we hu to enu na obi beka bibia obeko de bia se wo yira kodi kokonsa wa abonten oni ni kokonsa wa inside on kwa abodin kodi bi sa nema we nyina ema ye emba timi kwa abonten yanko menua mema no so yo na yensan ye da se ye pa etiefo na me koswa akai mu se ahenkan Odo Ntaban jumedie ene wasungusu awuti wa Ahenkan 93.3 FM so meko Mr. AB ho Mr. AB wakoye be men edie na wo hwa moye ma yen ma na ye ni beje na ema ye ntwa mfa mochi enkonko ye ade bi ne nkofa problem emba Antinous medasi. Well, Sebea oba emfa nikuna echidie. I think say Marco awarem for 3 basic items. okay Marco awarem so benya companion. This is senior Mrs. Ahenkan. How benya danfo ni we say. Open shelter. okay And a defense. Inti bema bia say when to me and provide this anyama way the possibility so you rebecca abontene ye very high. okay Yeah. Especially when it comes to the companionship, you know. See the Mrs. Kan komodi here and there and komo ya dia ehun hia wa ware mu pa especially ema I'm saying yankopon bo kasa no or the man started okay makai said they be an ear sing yankopon bo ni ama or the 7 days na bo ni ama first day no boy no ko die they be a so bo wi ano akoda a man e last if you saw boy ma wi pe somewhat they said they be afia kasa nyame na nyame te just boy ma wi no kasa no ni atete ni ni ama ni no amanya mi enti ya na bio besim ene ya ye da so ewo mu enti no e ma de kasa ehu hia wo. And I think it's a very important issue pana Mrs. watch say yes or your bad kasa enti no oni ma problem say o koya de na one can chira oyere why ye no no aba be ka chira ni say oh darling matoka we you oh darling me ko top prot we you e bi aprot not on aboabo but na ko persuade ro kwan no so intinka mo digest no oh aboabo so edu okay so that I ko to questions secretary there is between aboabo ne so edu ntem na e man feel confidence like me could taking decision crown make a home and no so ni ade a member ye di forward ho pa afia bebe dey ebesesa niama kakra bi pena especially say eba ejuma sem ni property anka property crowd dey because of say both of you no ntino and no na say anka ye discuss about normally no be hu na ya dey na wie ba na ya baba beka ni we say enti so we lack no konya or baby to say DJ Feshira on carry because on pekasa aha the moment you wa adwen say ade na we ye no anhye no aha enti no o palegu ho ana say one day o jiga wo so na be say yes eshishinzo mekonim but oba ofani kunechi pade in spite say ye kan we nu nyina no oba ofani kunechi pade enye easy sa enye easy intense yeah intense ana esinso a be ma no and how ho say oh your forgiveness because one see eba edia ema enye obi a o ma yedi ni just like that or ema edie ni emotional yeah so aha
Inti se oba endo pa. Enye easy say obema one na ada. But mema de ya de skirt bi ayepe. Inti side check. So ya wa adwen say be ma no ne wo denti no ndo na yere you are wrong. Odo na yere ne pan. Na so ba one obeda. Another lady ba obesane na ada. The fact say one wo da no menya wa adwen say na yere otifie no. Ondo nti na one wo da o. Enti no say wote ho no aka kire o me yere meja no. No, me twen January meja no. 2020 January beba na yere net ho. 2021 na o ja na yere no. Until 2038 still no njai no. Also train so beja. Yeah, because when it comes to sex member there ye here ni say we hu oba na o attracted no. No so nye. And ye say ba ni yo enyo wa attracted no nko ade. Oni ni say bema o say abodan for bema no timi ni wo moda. No crepa. That is it. But before oba just say oni wo da ni nyina o dwen ho eye emotional ade na me kwa ye ni we say enti no say o yere fa we chi pan as I say we hear investigation pan and before that and also beba no like I say the emotional trust just in the Mrs. Ekano it is no more there. It is no more there. One say untimi hwe fie yie be ma no untimi hwe fie yie even rent crampo no minimum bi a one na yere omote na like a diaba be issue kakra be ma na say okoko pe baby no be fa na yere ene ne ma ekogumu no wadwane joba ne nkola ne ho enti wadwane ja oba ne nkola ne ho no se be ma foforo bi issue concern na se okohan dan ma no a edien pa na wo expect say ebesi so we are there just obefa oba ne easily because oba ne hu no say the second be man na wa ba ne life o dwen ne ho adwen ne ma ho even though sa nkwala no mpo no enye ono ne ma so enti no I think say so ba befa ni kunu echi pa tie intense and the last one is I just remember no so no o mo ho mo de won pam no cre eno so na oba no the previous maybe of our 1 or 2 guys before oba be share wa no omo ye expert in the end oba be gene ho dia obi ka say man sexual satisfaction dia obe body ho mo dia so obe tena ho but that kro kwa yie bi na so ko share all customers ni bi there you know one thing lead to another and another to another and before when you be about hustle na say happy or back life jo yeah that's say ye pa Mr. AB na me koso aka yeti for say Odo Ntaban jumedie e na wasunku so awutie wa Ahenkan 93.3 FM so Mr. Rich Mamenes kabi kire ye wa worry dia na we ya wo yire na ni ji na ma wo oyi wo styles I can't say I said and I mean fa kunya na me chia me do for maybe so o tie me fa am say Mamenes ba aware mu nsema se oba betumi afa be mechi no niema mienu miensa on say ye kanyina ye ka enkomodie enkomodie ya dia ehia ewo aware mu pa ye hwɛ se menne wo eti ye akra ye nim ye ho na bitumi chiawa enchia na chi no etumi twetwe enkomo ema be hu udin ema be hu be bia wo ye den ufri na meira maware wo de eye den na mitumi ne wo ya aka abre kra menne wo ti dem so ena ya na sani mani nyina nso beba ya na started from a brana ye twempra no ye hwene se obi ho a one ne partner betumi a chat on phone but omo ye one a enkomodie na edin okay obitumi ne obi betumi on ne partner betumi akasa wo phone so almost 3 hours na onya ba ne ngia na tambe na bai wabadia ene ye invention so eno akeke so
ema anso nipa no wo akyire a utumi ne din komo pa o wo akyire utumi ne enti saa ne man se kan hu se woni nipa ne start na se saa die ne wuma kan se bra mo start no utumi chat be 8 hours utumi eye phone call be 2 hours a kan hu se mo ware a enkomo na kan se mudi no phone mo mi no mo transia san komo no mutumi ndi if say mani nkeka mo ho anim se phone so dia obi etumi gi wo phone so saa nanso ne partner ne ben na se ni gena na ogi wo phone so no ensusua dam bebre nti ye besre awarefo ene wona start kansen empranhwe anase be kansen sa worship ne nasefo no yen start ye hu ni se aware ne ye be kɔ no ekwan ne wa enti ekwan ne wa na ekwan ne wa no maye mfa ye mre nyina ma ye phone essence wo do bre nyina ma wo phone kansen brekora mo hyehye ho na ebedu baabi no sa engutahudi na esenke ba brekora ma ware ne bia nkwala ba mu no hwe se nkwala ba mu kura nke bitumi aye se ka wofo no ene nkwala nkwa mutumi trase nanka se mu kasa mo ho na efutuo e de aba once eni je ni ba fie no nkwala na nzu ye den ene eje na papa sorry a watam atade egu no kon opie maame nso free kanse adwuma ba ono so ba obe kanse obedware ya wapa ba bia ye den ada ohwe ni tv enkomodie bia nko hwan na de nkomo na eba enkomo no ejina yemi no so hwan na de eba nia wode eba na ye me ana eyewo essence saade ni nyina ya nsua nti no ebe ye den say betumi kanse astate ye nkomo abreko a yemi no nyina ye den yetifi menka ne se ebe fa ne se what is saying den ebe ba se oba be fa ni kun achi oba be fa ni kun achi no ejina se bema no ni modembo ekofom na se oba na eba no but ayo de ba ni se bema no sikanti ena me ba be ware no sika ne sa kan so do na sa sika ni nyansa pe odonasa sika na sa no odonasa me den sisia mihia Brasilia hill unya mame nti se unya mame dia mekodi obinya ye den o ware wo de nanso obefa wachi enu nti no aware mu nsem no yemfa odokan no nko odokan no enko mi a metu esisi aze e bia meka se so yo ba na uja ho amediu emu me visit there Auntie you too. Auntie me pa cho waka ne saa wa ha wo se wo tie ye nanso empene so da obedi ne sen obedu ti ni ntia me kansa ne se be man de me be ma ya sem ka o ka so e o practice in area why so me be ma oba se wota bemben me ana me se me bemben oni du ba bia eni jena me wo fie no se ni jena me mfa ni nyina ma wo metumi aye de meye nanso me die ne de me de de baka ye abaka command nanso ni nyina mu no me wo tie ya sisi a wo se waka secret ba ko waba program no so e de saa wo de aka secret because waka ne de oso ono otiwe wo yo ba na tai bemben me so metiwe wo ye me kunu na me so mi hu saa wanhwe ya wodo ne so ate ade ntia se ukodi obi oben wo kura mani hu se sisi ano waware nti wo mpe yen oyire de epe na ape yen no kre sene me ready epe na mepe ni ntia me kasa ne se on se empene wo kasa bia wo kasa eja petro ni gyan nyede enhia amne sisi ase fan se me partner we me no oni me nchen na se ma ben o baby be emre kakra no ba no tambia no obem me enya dia me yo but asema me ka dia kire oba bia ne se uja wo ho a be ma de no beda do betwi ni se sanity nanso
essence say dina obediu no eno no enkyerɛ sɛ wagya na yere Dabi. Odo ne yere pa. nti sɛ woyɛ ɔbaa bi a ma w'ani nna hɔ Yo. afutu a meka sɛ mede ma ma no ne nti ma meka sɛ asɛm no nyinaa no woyɛ ɔbaa ma w'ani nna hɔ Yo. Ma say me ba cho say Mrs. Sober can be. Mrs. Yo, they may work and say, yeah, ban ankasa. One, pregnancy induced marriages. Edoso. To end on a day, sir, near my way back. Obi or to me setting address say, or quack on your mamma no warren. So when your man or warren, no worry what a song. Asa, Odo ni ho. Odo be any ho. Ebi obe twa ne num ba ko. Obe twa ne num na akotom. Ena wenye ebusuafo bi ata wechi ono so na ebusuata na echi se aware na opese se waware abet na fie no no so atu bata ena ono so atu bata because one know ha ho da ena fe so sikano expectations no so soon obu okra be ma no hu ne da sister bi say oh me nua be ma be ne ma wo sika wono so te sika na okọ wi ase ni bi to me si enti susu ampa se be me se bio ma no da so na so ena ochina okọ ye no ama anane na ebubu ubetimi ne na atena sika na so ubetimi atena oh emma Ema yeni enna ho na wiase no yemfa enkohwe minimo bi a odi sika achi ohwe fie kama bra yitim na omokoye wedding shepe ko wie akire no na se besia no kɔbɔ ye ko wie akire kwa se na fie ni kura hwɛ so ma me ni wura ne wa brochire oba ye koye nsem bebre ema awareɛ no eguye ema maye ni ewiase niama no achi o yenhwɛ yen relationship anase marriage fact for today enemidi mienu ene begudwa na edi kan no or say a woman's beautiful face attracts a flirt. A woman's beautiful heart attracts a lover, but a woman's beautiful character attracts a man. Sure. Eni ti hu say wo de wo hu ofe be ma bi hu ope wa di ukeke. Wo say wo hu ofe wo de wo akoma pa a ehumo bro wo mu a twetwe no amana do but on waawo na emom o se oba wo suban pa eno ene twetwe be ma afi yen relationship or marriage fact number 2 for the 9th no was say a blessed water is better than a cursed fried rice. A godly poor man is far much better than an angry rich man in marriage. Enu ti wushia be ma na woni bi kura na se ne ho dwo ne suban ye na wo hwe na se nyese kura na emom ne de ne ye ma no ana ebi preference ne do so dodo me de mi mpe teacher ni me de mi mpe carpenter kura hono na me pe no kura hono na me pe no because kura there be more kind of party me gentu sound enye se kura se woni bi kura but at least o woni kakra wa ono nso wonim sa anya hwe me kwa me ye adwuma ebia me ye nurse ni be ma nso ye teacher ni potential point na me pen ni say me ye adwuma you see near me person ma hu ni say esese oba bia no wo ye adwuma take responsibility of yourself esese wo te me hwe wo ho with ukun or without ukun esese wo te me hwe wo ho na wo hwe ukun etimi san hwe wo ba. Oh, cause along the line, can say, Mrs. Mone make it that suggestion. Say, bear money ko na so be banana na ye bua. Obe ware na na. Say ni na ye bua. It's simple me say juma na o ye no po no. O timi konko ye na say biom. Enti no. In spite of say sikenti na okọ ye no. Ene o timi konko ye say juma ni biom. Enti you as a wife no. Edien ana o ye dia support say ebusua no you see nti me dey sa akra na dey ka say hey your friend boxer we on friend bukombanku aha or say a man can only be there be careful when he buy a new car and a white shirt say here be ma ye say ne hojo be ma so ni hua ye say ne hojo say ukunu ya bona baso adwumam so a civil servant
na say your man higher position promoting the kakra you promoting no na say ni pay kosoro na say oda so tese ne otie na praise the Lord then obet me justify say me kunu de ne hojo pa na ahojo de bi o ha na ye ahokyere enye se mema no hojo na ni no ni bi obi kan fu ni kunu me kunu de ompema o opo adwuma no abefie o no aye say o sika ne bi no nyanko fa ma na ntia na adwuma ye kakra no din se guniti afi okokro obo mpa erade bi kuru mema ni nya adwuma ni bi o mema ni nya bi no mrefi enye easy so but ni nyina mu no se wo oba no o expect say be ma ni ngosika o ede na wo wudi kom ede na so de ko ede na wo de kwa go support so okay enti no se wo bibi ya se sika no senior na wadwen yo no wankoto no sakra na enhye da affect you so much because at least no unso timi one and two things be me we say and another issue is enya na tambia na ma na ben ya no mo per sex and also mo per love relationship e bi per chess companion e bi per wadamfo oba bi per wasem o per wasem pa say obeku ni ho ama more than your be ya ma ni kunu yes but onye ready say o person no have what no order enti no say we a mistake we're breaking the trust and we're breaking the trust for all men and also say me my heading yeah very careful about those things and also a relative okay and your baby or ben will be an hs and I say bb 0201944485 yemeti for no emre mukaka anyesa omobeda 0201944485 0554820910 ofra enchiano eye Odo Ntaban na wajeme so se me to ma komedo enchen. Hello Odo Ntaban adi otu akogene ho ene mi tu akohwehwe me ge me ba cho otu akohe asemi die so me ba cho di ni baby afrefi eja danso eja na nware yo ma wadwen kire nkwe batusa jo let me not time with him. I am a program of an junior, they are a banner family chief. And let him have to watch the program. But, Madam, so doctor is a doctor, you know. Punim, a idea doctor, my idea all you. And get Madam Nonquan or this I know. Or the Ayubi for this is an epidemic, Madam, all 14. That's the last plan on back here. Me up a year, my doctor's man to MP. Okay. Madam Nathan, what? You know, when I'm on board, but be a baby, I'm good to oh, yeah, sure, and you here. Yo, Matty. You, oh yeah, you my own. Okay. You, Yati. There's a Obogumza examiner. And examiner, our students see the Obi. And then the one who Odo kakra sika kakra. Me too. But no by me either. One day me point when I'm call area on I'm call farm 1 weekend. I'm at the base. When him it's all on a panel. Na me ko explain and tell us why you cool the kunjo. Yes, so beda home adichin. One day no problem. Wajin 1 point. Okay.
enti me yan talene nyoma ni na ekuekundo na me di sim na account na me cheso me ko train aba anka den na ezo den na me pese me nke nja samina da wo de na se obesi me ko ba na nyoma no adenti no nsi so because what me man ka say ana uka ye mpo a eni hu kwan so osi because enye oyere no or your girlfriend you see a big mistake amema ya na da mo adwum senipa kono onya wo yire a eni hu kwan so ono aduane mo eni hu kwan so osi wuniama eye date na mu date you are just telling one another entinga oba ya na nkodi bill kakraka bibire wo se bra me de bill ya to hotua ka won so betua because of so your boyfriend we any boyfriend era a big mistake masa na niama keke mpo de san ka wo betumi aka kire se sister oh what the brand yensi can you fany say anka wanka sa usi asoma si brand yensi ne she is right oni hu kwa say o si unioma o nware no when the wedding dada ntini say ne ma no see because your friend for back hello oh don't sabai we dey me don intend that okra de ni say sa no ho ano be me ba cho di ni baby free aseni yo mpacho yeti o yidi kan me bra no ba se sia no ansa na me bra ba kono ho no e de ama no yo so ga na kamba be kan fa ne se usi onsi wasi no ba na be ka cho se me pa chu me mam ya era the hospital nti ne se ye fa 2000 me pa ni operation ya question ne se nko betua na ka be ka te me wali wumpu na otata me se oba de se o ware no ye ne ho ade a na enioma bia wo as a man no utumi enya free ni ho sometimes ehun hiyama exams bebre awo aware se oba ware oba hwe ni se oya na se onye ono so ehwe wo se wo sikatie mu no ware wa ya na se nye so ati ase okay nti enti ase in the course of monamo no ene mi nua no be exams bebre mani na bebre ato ware ni bia ubehun se me wife before me babe ne ho ade no epitora bia nyoma bi wono mo a ode mame bi won so a otwen ho kwa akire ba se sia nyoma bi wono mo a ade maka se bibia fantasy kasa mu de maka se menini mienu ene yeto to hwe emofra no so ata but no so one problem am wo won ho pa ene se tell mo kan komo ne oba ne be man komo me nipa bia me very jovial me pen komo me pasre sab ne ade but tell bia na joba na so ni mukra no so ni buafu no na se sen komo no so what are you the double oda won chain oda men chain ma me man hike to abi ene man hike to abi mo yo hello odo ye wa hwe se your friend what say odoje ye rade Emma ye kire ye hu o odo ye we ma joy oh don't saban yo me zoko me don chen yo oda nchen po dada na odo e wa den sisi odo ntaban mo anti ne de ba yo yesre mo sisi amongo mo ho ema ye mema yi man ye wai na de no so mu ana obu afu me pa cho me no wo ho na waka me se e bia wuko meeting amba meeting no be ba na bo be 11:30 na be ba no sa ta me so mada ma he me fu ahwe o ma enti sa ta na ba na me so na me bu afu enti no ba no nya ne me na ko pase ma ba enti ya de o ko na so won che de ya ene ni na ye de asiem mo de asiem na mo adi mo ho na mo agimani na mo ada bra odo e wo me da se wati meet no timi call up to 11:30 eno ni asem no papa they tell us ono ka se no adwuma na ye ono de o ye stress papa ma de ba ono ka se no adwuma na ye ne nya adwuma ba ko ne ko ha me ba ha me ko ha me ba 11:30 nyina na wo gosoko omi ono ka so ya we ena danso a ono nso nim se mini bag akono me ofia ifia de bia no obo no me na me boa ni bibia nkwala no nyoma sie ni ade nyina o ha musa no ono ni madwuma me ye
adwuma no do on ma me nam ha me fa ha me si atore bia me mafie ntem so da bin so a e do fie a me nko ba bia usa no me mpie enko ba bia yo me ba cho say we de me de fam say me invite mo ba me studio ho a mo beba say de mo ye free a mo timi kasa no because me pese me nya couples baako e wo couple baako e wo me studio ha sei mo beba on mate enti me wi a me de me number betuja na wa frame me na ye di nkomo why yo me da say ye pa still free ba jo ne me pese ye bra na ye ne say pa cho o se ne yere ni edwuma oye na che say ne yere no otenase before or ware no okay enti no but still no ba no problem say all my fie ntem no correct enti ka the best ne say all my fie ntem na along the line na oye meeting no about 9:30 no on friend ne yere o odo you efe na bia me boss aba enti na ema me mai no enti expect me be say bia be 10 okay 10 do you na still on timi nwie ne on someone the reason why enti at 10 no on timi mai enti na be ma oba na hu say oh periodically no even though say me kru ni hampo no neni edimechi and I say this is the reason enti a oye say no enyo oba na photo na member yesu ni e ban eno na mo oba ni yam hihye no ento de oye ne sa bibia be fine wa yo me nua be ma ye da se ye pa eno ana Mr. Ebia ka che no ye ne sa bibia ebe ye fine but me nim se me use the word before me mo se me use me pese me use tribe bia ba se me ma no mo ya pesa me bi ko wa woni ni tifie no onim said that no match wo ho wo me da no twentwen so oba wa bre na wakoda no be 12 afina no wo piepia wo pushi wo mu wa bre ba sa akora na esi etwe no so ebre ma na ayi bia ma obo na obo ofu na ajo na abu ofu wo de ebufu ada akwala kra wo ho ano de ebufu na akoko ade na ya me yesa hello wo brother Odo Ntaban oh, me too. I come don't change. Oh, I can't. But you didn't baby are free. Me vajo me de Max o me ka se fro dan. Yo, bra Max, manin kwa mai. Na me pacho na mo ka asembi. Na in case of say obano nete. Okay, fine. Wakwa kuhwe busia for wo ni monsa. Na se wo friend so mbesi e like ejuma me ye na yedin okay fine enye members enye nkwa na obesi nyama na me na me ni mienu na esi that's all catch me say okay obeba by the time obe na agent so obeba no that time ni wi apo kra ma enyu apa that time no ba besi nyama na enti eno no so no eno no sa oba no like oyeden oba oye oba obema enye ni ho ade free se kokoko enya awade kokoko enya awade dia like se makonwo ebusiafo ana ho ebusiafo a enya aware ebusiafo hwehwe wa ombeti ze wo me ho omunim so wo ho nso omotwen na wa ma yetimi de ne ma obi foforo ware kokoko no ni eye pe no kokoko no me bokoko mama me list they know say I'm preparing myself. Me boa me home. Oh, banu. Tell me boa me home. I'm on your my ya clear no me be a cadeta e beshe. Not me froze be ya di mama na be mara o ma anaze be boa me na me nya de no be say wo we so nya say de bia na wo ba. Once a while. And I'm a great to be now on background so de my bread but so de me force na me. But that my bread crown am see the so. But a dear dear old friend is so many dinner over. Nah. And also nah. Or better than say, yeah, like, what do we know? You have a worry. And you know, the young trainer, young worry. And I met was here, Abia, or so say once I send your cassette. O friend a dear crowd was more baby warranty trainer. Munyebia was so say about so be senior Mabakum, you know, we are no wedding. Enti no ko pese wo twen na mo ware wi ansa wa ye wife duties ni nyina na madam azama kana nene fiase no onim nia mesie brother wesi unia mada oh yeah what din aduane da oh yeah me din aduane da eniama wa o hwa open odo no ye niama ema niama ofie oye onim ye ya onim ye pacho wadaroma
obi the date she awo be for yegusu she date ba madam on say before answer na me be sia na me ko tuni tinza no no ni obi na wo tanipa no ne wo no e friend ka cho ni say o ombra obeko oni nipa ni be di o be what ya say but eneno oni bi obeka cho ni say oh Because umbe hume sesa nipa ni be ne otna but ne maba be hu ebusia for etu things at the list. Na se nipa ni se anu why Mr. Otua na se nipa ni gusu di no. Enti se wo bi di ato ho ama wo na wo watwen aware na nsa wo wadi. Nti by the time I be ware na se musrade ni nyina yetu. Oh okay, na just even imagine people. Yeah, can't say. Anti-nest in casa. Question will be so. Yes, sir. You see, me pacha wo. Osi no no obi wo hodada. Na ada sata no uye security money pana na. Na it's not a person ye security money pana. It we dey hu ni e koso. Ono ane ka chwe me. Okay. Nipa no. A friend of mine coffee. Yeah. Omobed, Omobed. Hey. Me like me cry bar. I could be cry. Sunday, the manager be friend me. Member the pool. Yambe kainska. And the name of you, Yamakwan's not jiking in a bay like bay the obey mamma. We were doing 2 years from the king bem with Jumana coffee. Minifi. And he now catch me say over bow banate, over banate. And I do bear 5 now for now, but me and your mammy, the some woman and yadi. And then you are more than you, the internet fell. There was particular thing who on Yami follow. Minia, Miss So, a dinner who on or the copeno. First of all, I'm doing one honor. Yeah, and the or a hard worker. Then at the same time, okay. Oh, no, how I define Bema, Ekasa, even the issue be crazy. When you find out Befaswa or no Becasa, and I die into Abeme Bukrana, wouldn't any be a Biano. Yeah. Intinize Metiwasia, and I say, Efa Abrabomun Samudi, with mission crime pa. Yeah. And adeɛ baako a what deɛ baako ne sɛ ɔma wo nkyɛntem ɔho ɛna adeɛ tɔ so bio mu nso no ɛna adeɛ tɔ so bio no so bɛka sɛ deɛ wohu wɔ no ho no sɛ ɔyɛ hard worker yeah ɛno ne adeɛ ade hu wɔ no ho ade dɔɔ no ɛne sɛnea ɔbu adeɛ fa nti ɔno ɔte wase paa yie ɔte mase menua sɛ ɔte wase na sɛ wohu sɛ saa nneɛma wei nyinaa ɛwɔ no ho a wode pɛ no anase enu na wode dɔ na me fi sɛ nka wo ya mistake akra o yeah nti ameka za ne sɛ sɛ wode butai business wani sɛ oba no na juma do oba ye juma eye so what does it oba ye juma eye sɛ kan sɛ oba eye juma de bo abema ba wo ka kyerɛ ne sɛ because of what juma din a wo ye nti ɛna me de ba bɛpɛ wa oba no so badwen hu sɛ na be me kura sɛ mi ja me homa na no kuro betwumi adi o me ba twone me ya adwen me no be ya adwen ba me man nya we sɛ ne hard work and sam bi neke yo enti sɛ wani tua so sɛ odi be ma foforo achi no that was then like me ben na nya atenka bi wo me mu sɛ odi be ma foforo achi yeah me pa twa bisa no oh me bisa no ba o sure me say ana the yes guy because the last time na me nete ono me yes guy no si oni me guy no ana waka wa my yes guy na ya we say oni me guy ana ana me nete wo oni me nete wo ba yes guy ni frɛ no o chere yes guy ni say wo fi wa bra oni me nete wo ni ni kura no transfer divini opeso ware no yeah so opeso ware ne dia na say em say nia wo hu ono ho na so ye dia me pa cho ebe se so akutune tin sandia ye ne ware no na ware ni wi a ena bi hu se nia wo pani nyina wo no ho anase ne ho boss kasa nso why ene nentina na mon kasa na nti ase mra emfa uti nkwa ware nu ntentem sa ne nentina se wejai ne ex na onyai no
na afi de wo ho no na wo so waye na ono so aye oyere asede na ma why yo me nua bema kakra me so me de be count say ebia you may think say bia wo no side need everything is okay but oba no na ebi oye bibi a wo mpe but ebi nso a na bibi wo ho a wo no nso prevent na na say ma na avoid ne ho from you enti me sere bebre said de me nua ba kan no communication ehia ye pa wo relationship mu ene ne ntena senkasa bisa no sesisi a no me hu niema bi ye wo ne wo ex ni guso wo ho bisa ne ma de yete sanso upusu na no kura bi e wo ho bia no obeka because say if say wo ne ex ni guso wo ho anase oguso ehu ex na ehu nhia say obeha ho akwaware no because ware no ko obekwa ma wasen edi no enti ne hu ni yie na ansa na watimi a make you decision why me last one I make sure and say so cause o me bibi na se wa ma bisa no adenti na wa ma okay it may be a reason e bi anade ma me so onye bibi ma no ana say within na ni tikra ye na ya so because mostly member tie sa mistake no or expect say na yere be no aduane si ho oba na yere no aduane si ho na ntoka but ubisa na e bi ana sa dan kra na ye me ya enti bisa no the reason enti a amana mantem no okay obehu ni wo munya jo yeah that say hello Odo Ntaban ya komi donche me pacho udini baby a free from ya time cassette aprade yo dadata etio asam na minua be mane kan da mo si chere no so madam ba ko ne ka se on to no bono ne oba ne trans no mbi sam no se ne es boy no jana na so nya so de ni ti ko wuro mu a problem no dan wo na me so me de aka ne se me so ma wa e wa ni me ya wo maku enum ba me yere sani me ti onu me pa agro but me yere pa agro but o tumi kwa bonten eni obi ku ji agro ena wa na e wa no so afa no waka bu bi so ne ebusuafo no ay ba ko asem bi wa so ka kire me no on tumi kan kire me wa ka che ebusuafo no eno se bende jo eja yeda se ie pa wo wasem we no mesre mi wi amede number betudwa na wafre na waka ne ye a kire me na afi efutu bi ewo bia no yede amawo medase se wo frɛ ede ba dwumadie eso yo ntintempa no yebekɔ mame na eso na onfa yen health tip for tonight no emo putoka sem ye frɛ bibi blow job ai blow job no ye hwɛ sɛ ahonidie bɛn ene sese bɛma edi ansana ne yere ana ne hokani etimi ama no saa BJ ebi emema ni bi eni eje ho ene de yenya mema kuku da mienu wa hei omo be ka omo experience say te sen so omo yira ye omo bi da na net say na tinka no etise ne so ansa na no message ahonidie ben personal hygiene ben e was be man putting in place ansa na BJ no edimo yo ye beda ye tie fo nso ase eguso adam asenya me hwa mo sam guso tie de woman se blow job brofo na e kan twi mu de a no chese de kwati na ye de hye enum no kwati alewa aha no akwasem ne ba beka na ye mema na ni jehua ma bebe bi on pe blow job bia obo hwe yen asofo no krai kuku damfo no kra omo pepa safre ho ma na safre ni ya ene sada no say Saturday a ma cha Sunday no sada na ho dem beba hallelujah na so wani me bia wo se etimi ye na so babe ma blow job obetafre kwate na ho a obetafre ni na wa man mo die woman se yankwa shaving so ye nika nkwa shaving so breda we ade no kwale kra wonza ase efu bia na efemfem eso
wo bi ye nyina ye mpe scissors yi ye mbubu ho kama scissors na nhye da mane Intrinsic afia say already nyina efifia efu a pointed nti oba ne de na no no kɔ ho obon say ase na bodwe wo na irritate e ma ne kra nye ne yi efiri ho no me patcho ade bakɔ ye me 10 of I don't know say other women so I say hu a wo mema ahemu ne say almost srenchen mu ho sa no ase enwi bi fu a edwin bi wo efu ase ana whitish reddish it's a 10 off brother no o de scissors ni enya fa we ni shaving stick yes red efu na yes a colored enye nice enye na so ahun so se hwa ahun bon a jai enya attractive nti ehonum no ye ma ne nko ho kakra na ye wrewre honum kakra nti mfa ne so do scissors na ebubusu no na wo de we no rosa no yes a wrewre honum na I can for friend inkremi wa re nkremi na free ho re nkremi ni brother na enya akono afin su ye dware a se ne amo se ma empejo mundufu no ye ntwitwi ase no bema peja kotie ne fridge wa no so na chichi sa between kotie ne shwa no fini ho no tissues bi na ya na ebubu egu ho ahwe ya befe milo ho beda udware tobo ududuru a obi timi dware no asesa semuna na e wona ho ne se no de akọ eno no de chichi brother tobo wati na obi anu mpre tobo na twitwi in between honum na fe so hwa na nkasa ase no hwa na ase honum bra so hwa ne musi so musi na twitwi kire se etimi ta bubu na ebubu enyi nyina efintimi hye ho ntimpacho ye nya abotire na ye ntwitwi ho yi afenso ye jonso wi a ye ntu ye boni ye mprumu yie wa mprumu yie wa bonti na o de share o boxes nima ebe so egu boxes nima eno so kra wo enka basa ya bi e de ba yesrem e ya mo jonso nso a mo mprumu yie wa bonti ansa send your pay blow job obu ha o free office background pay blow job we obi o pay blow job pa obu on the kan mu the day o person woman ni bi and a petal and a tissue sankrofo na mo obu on chain so obedware kan mu a person o de ma no tissue and a towel bi na fa paper because sweat any urine e kabo mu a nipa ne kɔ hɔ a ɔmma bi ɔnyɛ kra ma wo bi afem so yɛn kan ne treat infections okay si treat infections ni nyina obon say oba no kra ɔkɔ emema won men taste very good according to what they eat on bema edi ekutu ana pineapple sesi a opigu a you feel it it say odidi ye na infections o treat a opekra go you feel say you get the flavor of it you are in the unya and I say bema no kra o ye good ana say ne ho ye a bema ne pia o te scent no wom nti o tie obi a o ne bema o ye very good or taking a diet serious infections na ma serious wo ba no kra ma sentin ba ho because o say dey be otaako enti ne ho ne sperms ne mu sent no etaka wo ba no ho iti esrem munchiti infections ne ma face boxes no ensesano boxes no hey the waist ni ha na e kamo na se no I say tum I don't know boy no abobede ay yes remo boxes say nim say no boy dey
now so se ba ko mienu bi na wa wo de si na fa hata ne ne ta hye wa de yes yo na ye mfefe mo hwo ho mamo Yɛmfefe. oba woni mi ya asia ye na eyi ye de check yɛde gye check ampa maame nurse yɛda se yie paa na meekɔ so aka yɛtiefoɔ sɛ ɔdɔ ntaban dwumadie ɛna wasogu so a wotie wɔ ahenkan 93.3 fm no sɛ wotie yɛn na wobɛtumi akɔ facebook akɔhwɛ yɛn live ɛwɔ hɔ maame nurse akyerɛkyerɛ bebree blow job sɛdeɛ ɛsi ma nɛnɛ meba mehyɛ dafa kakumba na menim nea ne die nie maame nurse ka biribi a na ai me pacho we die sankofa yɛnkyi afi ye ma ye hwa na ekote ne home ye ma ne home sisi na udware wi a peja hwa na se na pepa ho na ehun wo ansa na wa hye wo boxes no afi so free adwuma ba enwumbre a na udware wi na pepa da ho na mframa mo ho ahyɛ nneɛma mu akyɛ ɛna hwa no so empe hit no kre iti ye be sere mo eno a pe na me de ka yo me nua mema yo mrs yeda se ye me nua mema me gidi se mo ate ye hwa no empehyew kote empehyew wotaye ne saa bebre a emoa because enoa etimi kura ku sperms ema wo sperms no nkwamwa no enye active biem etimi sere ufre adwuma ba wo de Awurabena no na oyire wo dem mi wudware wie kama no wadampa no so na wabiebie wo na megu ho saa na wo bon se wo yire wonya hu se wo yire ba wo bon se ko ni mu apagya ne ti saa na hwa no nso gu ase kama nti fancy so ebo an mframa na ifa ase ho wa kra ne ba sa wo tede fi se mframa no emu de yie enu nti no se wo hwe me ha se de me kan ye no ko live o Facebook Ahenkan 93.3 FM kakumbe ye kitami ye fa ne se ye menim se Mr. Ebidio se bra rich dio bi se ne omo na me ne omo ewa ha enti no ye fa ne sa se fish nso dio kwame asante de akakumba we be so amandodo nso ebe so amandodo enti ene ye be kire BJ no kakra said ye no maame nurse obeba abeje ana ye be kire kakra ye wo yogurt kitwa bi e wa ha sei maame nurse be ye experiment se ne obeye BJ no obi o horse menye bi da sister ye mforce wo se koye obi horse me de me ya mefe nanso ye kai wo se oba bi timi mani kunu bi ja mani kunu no che se ojonso ne ho che se eye ne da mani kwoti sori ampacho yogurt ni da ha sei ne kwati ni timi sorry na ejina so sei pufu na otum se be mani age no sa no yi wano na abon se epise so na episa nso a empinsuonsio ni bi ofisa wo de wano bom na afi ne se pia epitic eno no se wura mu a fertilize egg ni se abon se ntafo ahenasa man nso e de omo ba no ye very healthy enu ntini be ma ne ye ka kosi nyanse siesie wo ho yie siesie hu twetwu so na se yie na note ne ateche na ebobobobọ ho no na bia nkote antowo yire num wutwutwutwu ho nyina yie na ma wotimi de na no sokote animu a ofi anu no kakra sa no ofi kwase no wo susom no wo masajo na ne nsa kakra no nso kita ne po no no wo de miemia ne po no sabon satin ka foforo bi madam fa ye femuko na afi blow job anase kotie ho fefia eboa ema memma etimi se majoa ana bibi kra eda bema no na hwewanim nti da mu a oyire ode ne sa fefa ohwom oba yenka se kotwe esrew odin on se emiemia kakran se bibi wo mu a ye be hu afen so bra kotinni edie na meye ama etimi asori na etimi aye pemen na aye ne de aje edie na meye kotie ni o na bebia eye de ni nyina gina kotie ne che no hai e 19 bi na eda line ta line ni mi inti bi da mema kotie inti bi da wa kopim hwa ne honom sai edie ena me
Mr. AB. Odi eni. Size ni. Size with me sure say bro bi ade. Yo. Enti ansa na medical no. Oba yemfa yese enye blow job. Debbie. Yenkeka ubu so ye na be irritate na obe come babiem. Enu nti. Asa wo fefe ho kakra. And sorry ya. Wo fefe ho kakra. Say mane kakra. Ubu se enwa. E peja ni mo. Asa e peja ti. Asa woda baby na oyi ni tipi no. Ubu na sorry. Ave sorry ya. Nene o touch me. Ampacho wa fa yogurt and ndru ho. Me di begusu dodo. Afi na ejina. Intimities in kakra. Say ya. Me touch man no. Na me di ho agra. Say I say o fe I say o fe bi. O se ne fefa ho. Nanso wonka. I say o fe bi. Nene o de di sala ne so intina kopem hwa no. Ade yi na asari ejine. Emani bebre wo ho a okokote ne ho a oye lazy mistake obefi. Enu nti ye de niam bebre e ka ho. Honey wo ho. Yogurt wo ho. Biem. Ice cream wo. Nice. E be cry you see toffee chocolate. Aha. And now what a friend into the ma with the yogurt. No now they call oba penitent. Oh, ye ni na o shebe manenim. Ubon so pa as in ni nyina and say now they home Baby. I love it. How fame now they come to say oh deal no now the abashwan ho kakra. Now feel the call. Num shwana. My name feels a wound. Kakra. Ubonso on no betchu. I send and sano. I want me fan to her. I said, sorry. I said, oh. Chain fan shim once. Teasing kakra. Touch your mano. Manindi to crooning honum. Maconeba. For Ubonsa fed your pepe. I bet pepe sang. I said, oh, I couldn't patch a team away. I could team away. Her first round now to me any year to me pay. No, or pay first to this year. Oh my God, yeah, cause second round. No. Second round in 2 hours. Enti no, me nyamba, me gidi se mwahwe me. Mwahwe yen wo Facebook. Madam demonstrating nyina se ne ye blow job. Se de wo ma wo partner blow job. Eye mema ni de yie pa. Wo ye na se wo ye ni ye me se. Utimi ya no woda ho na nani han. Na wo wie na wo hye na wankasa wa bra. Wankasa wa dane no. Na watie si ne so. Wedi ne baby bi wan ni na shekina tnane so edi na edi trofo adechia onu ankasa no me pacho Kwame Asante me pacho fish me here fish o me your video bi e woni ho na yen sex position for today no da no obi frey kasa fa dog ne ho o se dog no na ne yire man bi da na da ne yire man bi no hallelujah ohun se edebi ewo ede echi na ansa na ye twen yen sex position no me kwa Mr. AB ho na me bisa say Mr. AB BJ mama nurse a demonstrate na aya na ye will be etisen
And the next, Papa. senior, mommy next, I think say be maybe any BJ who senior or can but I think said one thing I may advise say many animal man say high dream and could be before sex and go be married. I don't think I I said there is in the toilet and bath no. She the best because sweat senior TBR no sweat smelly. No matter how also your hygiene, the very hygienic said thing. Same free till na say what a bomb. Okay. Irrespective of saying free na a TBR anyway say no. Intino and can say ubenya the best within 30 minutes to 1 hour. Ujare before the sex now. I can only get the best. Even though you find some point you mobile we jare. Normally within 5-6:30 muhono we jare. And ya ko hate TV or whatever is going on. Ya any be nyina e bia na o ma be 10 years no so mo na ya ro mo curiosity the more chance enkola yi na. E beda. E tin kola ne beda na chese e ko be 10 around 9:30 to 10 muhono. One on the other hand, no was sweat kakra. Think about the best. So best could jari biom before the game no I started. And on the obade bahwa I hope say on to send biana I'm an backup. Then you with me am BJ no different styles. And you other than say 80s so all keka hon kakra no way say but so him say one na konto kwasa na all mistake our careful. Obeka wo show ama wo abe pai. So we mean what. Yes, madam. Dana Mavis eso wo kotimo na wo fefeye na wo twetwe won no net say. Wadaruma. Baby sinye bi da. Wadaruma. Asumwe dem ka se beba. And your menka. Yem pese ye bokwa ko bo nko ofia ye ni. Enye maybe sidi o, de wan kasa ho ye wo no. Eye wo de bro so. On say die we na nkasa no. Say kan say eye wa, on say akoye say rapture found. Acid would to after involuntary reaction. The way the record what's happened. Oh, yan kan say on say idea we ya ni jedie. No correct. And sana meka say bedin kuta ngudi empane mo ankasa no. Ni jedie. And say we start say oh yeah sane ma do so ba na yes ade na me de amawa. Meka say otafro be ma ho ne adea. Wankasa unya atinkan bi se obi ben. Okay. Obi ben. Essence no unya wa kan say watinkan no kosoro mo. Nti no bra wo yesa na wo yesa ni nyina no. Adwen no che say enam heaven. Akodu achi. Heaven dey no home but us. Oh. Ndi kan say na mpapa ka say what is saying ahusiesie no adia ehuhia pa ahusiesie na ehuhia because so obabu wo kora na na onim onye bida into onye bida na bia wo na wo kire no no ese efiti ase ahundie biara ese se unya ebrekro no se ne be nipa ne ba wo ho a ono so na ni beji na wakoso aya ma wo no so odi uhuni dia huni die eye pa nti ebe kan say bro job die ebe yese nka awarefo bia ebetimi nice wow bra rich a confirm de ye pa na mom ye nua memanum se wutie mi a di wo huni na wa ma wo yire anko tafre kote more ubehu na more bi bo kote ne so ani fifini ode na no kan ya na afiri ato nanum enya hwa na se pepe si ankasa sex ankasa na no
say sweaty for no and the best in the memano see em pedware na we yes no enye regular munjare say also obe ndware a won so be medware be ma bi kwa wo ha onya ba ya wo so oba ni mo munware won de onware because be ma de fini ho da bi e wo so obi adware munyina mudware na se munya nice perfume bi gu mo ho you see say intimacy ni kra ekoso na say oben wo no tare wo ho kra wo fam ho kra you see say scent ni kra smell ni ye good na we de ba kwa moto mu tu ba ko so ase tu ba ko kote ase eyi esensen ho obeye den na mwadi ama mwani age enye de be ma de ne tekrema ko oba ho a de wo hu nye oba nso de ne tekrema ko be ma kote ano a ne wo hu enye ebasa ema edie enye de ntie nyina ye ni ye hu ni ye twitwi ya moto mu ye wo hwe ne nka won ho apɛ anka atwade yi bi fa twitwi oba ene me de wei ba ko tudwa edi amaminua ma se wo bu nsa ana wo ye wo menses ewia dana watwa wo menses no bomodin asa obepe pure ani kakra eye ewo na wape garlic wa yam na de egu anenim first 3 days na etoa bra wo bu nsa ne so no nonom sa anini garlic ya wo de afrey ebeyi mogasufi bia ma wasea ye very clean ehwo beti kama ema wukunu eba wo ho a nani ebeji ye enkoye bibia ewo ho bi na afi be da wo na afi ase moja sufi bi ne niema basabi ye ni ye hu ni ema ye hu ene because of ye papa baako ye nua be ma baako ne testimony o de ba yinti ene ye si ye san esi doggy style ne so ebium ene ye san beche doggy no eno nti obetimi akọ Facebook na wakọ akọhwe yen ewo ho ene ye yi video no e de akyerew doggy ne de enye bone maame nurse ewa ha me nso me wa ha bra rich ewa ha Mr. Ebi ewa ha DJ Fish ewa ha Kwame Asante de onware ye enti onka ho doggy no u gina ho doggy no kwan bi a wa befa so abeye ni bia obetimi apa konwa bi esi wo dem wo don sesisi so say maame nurse wa ha Fish timachi wokotu say kakra wo ho obetimi edi afa wachi boko na eno nso de yie nti nkoba de waye wo bije awie na wankasa watie si be ma ne so na wawusu na di na ma be ma ihu asisi ne ho so na still awu se kotie na aye peme na hwe wanim ti sa wo wa wayi ni ti sa asensen soro po bi aka no na wakoto sa wasie firi mpa ne so odon se asisi mpa ne so na wakoto sa na wama wo hot doggy obo wachi sa obo menka se won kwose wotu obo de 3 penny ho beba 3 penny ho beba eno sisi ano mo ho aba menka se won kwose wotu eno de enya allowed na mo doggy no wotu na hwe soro eno onu gina wachi na nso wotwam ho na ode ehye na ma waba ma bibia yese kama DJ Fish tie in style ni best position eno no da me ne yire kasa ye okan wo si DJ Fish je doggy nkoanti wo ye ya sisi anayo enti DJ Fish me fa akwanya yiso se before obeye doggy no aya dika mane ntina wo so na so odi wa na ekokọ wo bia ansa na wa ye doggy no nti sa doggy ne de wo ho beba ntem sisi a wontimi satisfy no enti yen sex position for the night Kwame Asante obetimi ede atoso ede amaye tie for ubetimi akwhwe yen live on Facebook ubetimi akwhwe yen live yo ubetimi akọ Facebook akwhwe yen live ewo Facebook na de ekoso ni nyina wahu eno nti ye twen yen penifo na omode ato ho edi ama yen na yegusua kyerɛkyerɛ sɛ doggy ne de no ane sɛ oba wo beyi wo ho we pomo yi mu ho awie mu nyina mu mienu makodware asiesie mu ho kama Mr. Ebi kyerɛ yen kakra ne de mpɛ sɛ wo kyerɛ yen doggy style no wa doggy style senior o kanu se obia wo senior okono ebi start film pane so no mo dia ba wie form se oba ne se si mpa no so we puchi ne to aba na chi na be ma na egbu nkotodwe e wo mpa no so eno ye possible nti ho na ebi start no
na ɔmo de aba bedu empana no na afei bɛrima na sɔre egyina ogyina hɔ straight na ma ɔbaa no nso etumi like bend it down say na ɔma ne breast no ɛtache empa no so direct na by so doing ɛma ne sisi ba n'akyi hɔ no erezi ɛba soro na ma bɛrima no etumi afire wɔ n'akyi hɔ yie na emom sɛ ɔnim sɛ ɔbɛrima yɛ ti ahwɛ na wankɔ try because ɔmo wɔ problem sɛ ɔbɛrima yɛ ti adɔta kɔ try dɔgi a obedi srɛ yɛsi wɔ ani tu mu ɔno edi srɛ okay ɛna yɛbɛka sɛ wei aba deɛ yɛmfa wɔ ntwam ɛm sɛ sɛ wobɛma nso ɛti a ɛm sɛ ɛno nso no ɛwɔ position am sɛ ɔba a ɛboa ɛm sɛ wobɛtumi de ɔbaa no sɛ bi a n'akyi nneɛma dɔɔso a ɛsen wɔ a n'akyi nneɛma no dɔɔso sen wɔ a ɛm sɛ wobɛpɛ pillow bi na de ato ne sisi akyi nti wode ato ne sisi akyi no ɛm sɛ ɛbɛma n'ase no ahyia wo yie na ne nan no wode baako atoa that is ɛno nyɛ dɔgi mepakyɛw whereby sɛ ɔda hɔ no ɛna mekyerɛ sɛ on sɛ dog ni deɛ on sɛ ɛno no sɛ 80 a ondrum it is a ba yɛ kyerɛ sɛ omie it is all the 80 amane na flat na fa pillow to ni sisi opɛ to kɛse a my mouse ne to kɛse nti what the pillow ni to ni sisi akyi saa na most DJ face wa ha it's just a question na yire to so pa me pacho is just a question na yire to asem bisa keke na me bisa antine se ko passing bi amre me pegidi oh DJ face there ono de miminim say de wodi na yire pa nti eno de enye wanwan na nanse na se 9 na oba na ya etwintwa na nemu kakra ba yes still no kwa no pa BJ mane emmo bi DJ face re se wutie mi a yɛda se yie paa sɛ da bia wodi ne ma yɛn ne mu mɛkyena deɛ ma ne hot BJ wɔn sɛ wɔba 9 ntadekye a ma ne hot BJ yo ɛtiefoɔ yɛbrɛ no ayɛ be na mɛkɔ Facebook na makɔhwɛ messages kakra yɛbrɛ Kwame Pablo wama yɛn love emojis bebree Kwame yɛda se yie paa Joshua Atayaw o say I like this one paa ɔso ɔpɛ BJ ne papa Madam ye or massa no what demonstration no or sin any age rough or sin a year manana woo and Mr. Nicholas or see great show Mr. Nicholas Ebi or say I suggest you organize program for couples this coming Xmas ye ewo ye trimpan tin yesremo mo amutie yen a monsem wo bi ne ekuku damfo amwo businesses akese ne yesremo momwa na momeso yasene ne yentimi nye bibi a etesa na botaye foforo kran so esensi ye ni so ne se by the end of this year no ye hope say ye benya couples either 2 or 3 womo no ebenam Odo Ntaban so na ebia na nka ye kokoko enso kokoko no ye ne na wo 2 ye ne na wo 3 ye ne na wo 4 wo kokoko ni mu na omo aware fefefe na yenya dansedie from Odo Ntaban mu fi se ya kyerɛkyerɛ se kokoko wo hoi enye aware enu nti no ye den by December de na yenya testimony from this wonderful program na awafo ni bia aware enso anka bia egu no na anam Odo Ntaban so na asan agina SCP etimyie na yehu sampa dwumedie na yedi no ye ni ne saa keke na ni nyina mu nso ne ye be invite couples as time goes on ye de bi beba on ba be share one experience kwanya ofa so ohun ne partner niema omo afem na ma wo nso a waware foforo na endru 1 year na wodwin se wo begyan no wahu sa aware no ne kwan no enye tiasa na wo so wudi bi eto ho fo yesa wo message foforo wa ha wo so organize a dinner program for couples this Xmas yate ye be sponsorship for saa niema we nyina na ye hu kwan a ye be fa so a ye be ye ni nyina emi se obi frɛ yen pa me fa no last call na yen share. Oh, yensa entimi anka no me pa cho final words bra rich ufra chiase ene ba ye sister Mavis 8 ye pa enwumre wo kwa di no di trufo bi ma nani enje di ni ye pa ye nua be ma ba ko nso hwe yen pa wa send me message ai wonim ne ho pa bra ba ko pe o wa abo ha ya watwa me hai ba ko bi ai me gidi ye se watie wani age enwumre yi fa ne nyina fedi we yere yo call na samba. Hello. Hello. Odo Ntaban. Yo. Me Mamadu.
Yo, yeah, Joe, so. Yes, I don't know actually. And I mean, yeah. Nana. Hey, Nana, me and me, and I'm saying, Nana, power, my. Nana, Nampombo, cordier. Enough foul, and so be. Nana, break. And then actually, I was said that's what Mamma Yasi Chromo. Mamma to me, so. Someone with you can come on a card, come to cabin. Somewhat higher. You're the version in our tree. Oh, Nana, bets me, I can. You. My young, I can't come to one. Oh, no, good to me. What the bonner? It's me, Papa, Nana, Pesasta on the pound. I don't so. Oh, for balance of the here. Now, we are in the field. Both and the young category. Not only what's the hour? So one, and some maybe all. And someone Ananka Sadako was here to me, my Bahao. Nana Nampacho when you're facing. I can't have so many at the watch. Hey. Edio watche ena nana ogusu bodogi oh nana ya nana jirani naso mate nana ye behwe wanim dodo yo ye dasi iye pa wow oh ye nana ba ko pe or ye proud listener e was your program you so Odo Ntaban de bia na netie na na ekwo 80 years wow bosumi mienu we say Odo Ntaban yetimi ye kekese pa na ye de present manana because nana ya de 80 years otimi bodogi sa e ma oba ne yam ye krr every day nana oberi you asaka kire say na wo anye wo oh nana ye da say nyame insha mpacho final words na ye mfa jumedi ni me yo ye bede ye tiefo nyina se omanya ya ho bre tie ye nkyerɛkyerɛ na me kasa me ka twa je se em se oyo warefo a ye be kan se bre ne bre bia ma wukun ana wo yere eni ni nkoma a tambia ntiase be ebebem mane hu kanti gwajuma wo ye den wo ye ye ebia adaje a unya ana se ebritia wa ma wo partner no ukun ana titu ye mema na ya na ye ta delay wa adwuma nti se wo yiri hwese bia nka ba bedu fie be no nsia na se no nsia abo apam no nso na ohwe na omaya ifi se nka wonso no wonim se nka ba bedu fie no nsia no frɛ no bibi senti mentumi ama meduru efie eyesa no nsia no enti mesrew se onto punu mu a wo de to punu na me ba e bia bribi sei metumi aba bedu a mefrew na kanse wa bie me ana bisa ba se wantumi anye sa ne ma we nyina oba ne bedwen se wo baby fufuro eno nti ena ama untumi nyede ana untumi maaye no sense ma twman so pa ma twman so pa nti e be stress wa wahwe eno ni crowd nti mo wani ngi e wa wahwe e bre crowd ono we re eno manete yo ye da say ye pa Mr. Abi mami me ne hear me pa ye financial aspects ewo empretwe ne aware mu ne mesere ne se obia nyere ne ho pe edwuma pa na sika mrefie se sika be fia e ma odo ne so problem bebria e war relationship ne aware mu no 95% a financial problem because ne sese be ma ye no untimi nyeye enti ama maame ne nkwala ne ye den ha enti be ye den na niji abefie na wo ba ya je wuyi baby a be ma ho kire na o expect sanka me yere beboa me no me yere so nya hwe enti sa amoa no emma enti ama de bia be ma no feel say me so burden edame so enti no
senka obia mesre awarefo na eni adwuma no ema ne mama ni nyina obia mpa adwuma nye me huska me ne brete sa before we hu akola na no because me de bia me kama sem se tumi o wi asim higher three okay utwedua mpo nyankopon bo soro bo asase obonsam oba be se asase eni sika nyame yemfa ye ni hu no obonsam yemfa ye ni hu no enti tumi no ne ne tie no eni sika wo sika sisi a ubufu odi ahenkan studio ha ubedwiri ni nyina egu na aka so de yellow pack obeba betwe ho ma so atwe a enkosi aga ye be ka kire so owura no so ho no hoda ho enti sika de ehu hia wo bibie mu no kre enti no me de me ne hia me pa no na ema no nso a o ma aware no omunya adwamanfo ma wo mu kunu no mo na mema no nso enye adwamanfo ma omoyere no but ema no mu die hia me more because akwate say omo fie no ba anim kakra no eya na omo refi omo ho abrante bi na bo no enyum o se ema I want adie eya hyebi so wo ho ewom say nye ni nyina no betimi ahya ba abonten especially say age we anim na say we shenta dia title too much enye very fair so they ba abonten but at least unu ukunu wo fie dia hyebi obi obeka kiro say mema they be om kwete say short skirt omo pehwe pa entino se wa masa niama no entimi ukunu we na mremu dia guess na e ward street no so me da wase yo yeda siye pa se de ye ka no umfia kwa anima e wom de se man wunyi bebre na wotwe emu ye dry nanso niema bebre wo ho so e metwe no emu san regain na yi ne wetness enti wo ye oba entena sidin research for niema bisa se wunima bisa ne enkyerechero na da bia wasemfo na kuntimi niu emfa nse otim se menya 35 years and plus enti da bia metwe mu aye rese mi kuntimi mame Mrs. for final words me final words me chia mira no cre ya mi sharpa no wadaje no time any me nyankopon sha what nyankopon sha man and then so matter say obi show aba so show aba enti na ne wan frɛ no showay esimesi show e wo fie pa show ende ye dedicate show yi mawo ye nim se wutie and ye dedicate show ni mawo e wo se wutimeje point no na be di one dance na be di one dance ye kwe de ko lusu unless we go Debbie me de min lusu Debbie me do the next ni obe lusu min lusu krada Debbie di one dance me lusu sa ye share tiefo nyina ye dera de asen so say ye nya feedback papa eno na ye gusu edisian de yakopon show bibia amen yo emi say messages ni bi wo Facebook Kwame Pablo ba ko pe ono nso ye proud listener any ye viewer wo Facebook or say Madam Welbeck dear Allah she's too much her husband is fortunate papa God bless us with such woman why nyame be shira obi Kwame Pablo okra de said odi program ye chi de obenya oba me say obi che say ye beba wedding dodo obeye one of the testimonies amobe worry from Ahenkan Odo Ntaban Jumedie so na mutaka salifo say mutaka watching live from Akimoda thank you and makan way dada Ado Michael was say I'm watching from Konongo Zongo wow yeah that's ye Ashanti Regenton and good evening Ado good evening oh please oh good evening bra Mike good evening and Kwame Pablo BMO say hey today dear you dey show we things pa wahala to those who don't get smartphones uti Odo Ntaban de bia dia mesre ko pe smartphone ne ne e kire ye wan hwe bi dia asem ato pa an and Kwame Pablo say oh my nurse my dope host ba ko pe papa my dope host miss you papa keep up the good work Kwame me da see pa me so ma fi wi pa da ko we say metimi ene wo ehia ye braba kun say great show and this show there it will win award pe oh ye da say bra ye da see pa ye be kwa kwaji aba Kwame Pablo was say can I get your date after the show me pacho me the betuja and Joshua Taya or say I like this one pa
ko ni mo really funny me wa. Oh. And Amutaka be want say I like the program. Yɛda mo nyinaa ase so far yɛhwɛ sɛ the program no ɛkɔ n'anima enkyɛ deɛ nanso yɛde aseda ɛmɛ nyankopɔn fi sɛ nɛ yɛmpɔn program ne deɛ nanso yɛwɔ 69 views so far ɛwɔ Facebook ame enhyira mo nyinaa yɛda mo ase yie sɛ mo support yɛn because yɛhyɛ aseɛ no na ɛnyɛ saa 16 comment 69 views. Wow, my dear, Yamisha, Momonto aso sama yen de bia mobile live a mon share Emma obi nso enhu na won hwe bi yawie kura mon koso wan share na nkofo so enhwe na mon benefit from program yi. Number no eye 0546 827329 0546 827329. Me pacho ma na mo ka stories mo frɛ kan sem bi no se program na limited inti asem bi wo ho a wo ka ne tenten yentimi and discuss e wo ha inti number no na media tuja no adechi a obetimi afrɛ na wo so waka wo story no na ye de aba afi wo ye couple na wo hwɛ na se wo ne wo yire mo mfɛri ade na mo fili se mo betimi aba ha mo mfrɛ number we ya na me ne mo ni nkomo ansa na ya hwɛ se ye betimi ebuki mo na mo ba show yi so a ye pese show no ye de niama bebre bem ye introduce other things na ma show no very interesting ye da ye bra Richard nso asiye pa odo kan ti na watie program and watimi afiri ache ase ton we wo free ha wo san ko back to akemache ase enye odo a nka obeye we odo ntaban enam se ye de nepa na ebremu nti ye da mo ase bra Rich nyame nshira Mr. Ebi nyame nshira Mrs. Welbeck nyame nshira wo ne Mr. Ebi mo ayade de bia mo be kan yensa ebe kyerɛkyerɛ matiefo nso e benefit nyame nshira mo nyina odo yewu Mr. Otuba ko pe odo papa bi me be fie wate twɛn me be ma obi je ba ko bi na wo de ata say ye de dwumadie no apem da se ne ye be sanso ehia bye.